Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мекендештер кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, сак саламатсыздар. Биз сиздерге бүгүн сатыла турган койлорду көрсөтүп беребиз. 5 кой, 2 кочкор, 3 ургачы кой. Булар арашан. Азыр карап туруңуздар, көрдүңүздөр. Азыр бир четтен 5-өсү тууралуу маалыматты беребиз. Биз Кара Балта шаарына жакынкы жердебиз. Неже жакканын алсаңыздар болот. 5 түрдүү кой. Ары карап кетти, мондай жайылсын. Азыр бирден кармап да көрсөтөбүз. Мына бери бурулган каштан токту экен бул. 2 тиш жарып. Кандай дейсиз? 4 тишке жаңы. 4 тиш болуп баратабы? Ооба. Бул качканбы кочкордон кара? Быйыл туйт, былтыр коюлган эмес. Быйыл. Бул быйыл туйт, а? Бул өзүңүздүн коюңуз. Кородон чыккан. Артында сарыдагы өзүмдүкү. 6 тиш болуп калды. Сары 6 тиш. О каранын бою канча чыгат? Каранын бою 90га жакын. 90. 90 да. Чыгып калат. Кулактары кандай онун кулактары? Кулактары 20дан ашык 20. Караныкы. Şu 20'dan aşık 20 dediniz ha. Biro kulakları zor, başa küçtü tokta eken ha. Былтыр кочкор коюлган эмес, ал өзүмүн короман эле. Мына olacak da, mına olacak da. Бир четтеги кызыл кочкор. Канча тиш ол кызыл кочкор? Бул күздө туулган козу. Мына берки чоң кара кыз. 2 тишке өттү, бул 2 тиш болду. Мына 2 тиш болду ба берки? Былтыр күздө туулганда бана. Октябрларда туулган козу болчу бул. 2 тишке өттү, азыр 2 тиш болду, жаңы 2 тиш. Кулагы стандарт 20дан өйдө 20 эле деп коеюн. Мына кичине кызыл козу кочкорчу. Бул козу кеч козу бул. Майдын аяктарында иң барып калгандагы козу бул дагы. Так, 5 сатылат, а? Так, тактайын. Биринчи чоң кочкордон баштайын. Чоң кочкор. Анын бою канча чыгат? Чекедеги? 86-87 чыгат бой. 86-87 уруюнгеби? Аха. Мына кичине козу кочкордун бою канча чыгат? Ошону бүт мындай толук айтып коеюн да. Узуну козу кочкордун, узуну 1.40га жакын. Узуну 1.40, а? Бийиктиги 86-87. 86-87. Кулагы стандарт 20дан өйдө. Мен 20 эле деп коем. Тумшук жаман чоң экен ошонуга. Тумшуктун мындай широкийлигини, жоондугун карап коюңуздар. Аны көрүңүздөр, төштөрү башы катуу экен. Мына кой кочкорду айтайын, кызылды. Козу кочкорду, ооба. Бул ош майдын аяктарына барып туулган козулар. Мунуку деле кулагы ченелген эмес. Бар да бир 18-19 бар. Бою 80 уровень. Анан ошонун узунун ченелеп турбуз. Ченелген эмес узуну. Козу кочкор эми ал өсүп келаткан нерсе өсө берет да, чар жакка карап. Коз мына кичинекейиңиздин куйругу менен жүнү жаман жакты да. Бардыгы экөөнүн тең эле жүнү жакшы. Мына кичинекейиңиз өтө таза экен да жүндөрүчү. Наркыларга караганда да өтө катуу. Мына токту болсо мен өтө таң калдырды мына. Бул жаңы 4 тишке жарып келе атат. Быйыл биринчи тууш болот, былтыр туу неме болгон эмес. Күздө качканбы? Ооба, күздө октябрда качкан булар. Бул мына кара, тиги кызыл үчөө тең. Булар кородо койлор. Мына караны бул кара жаңы 2 тиш. Жаңы 2 тиш, а? Ооба, мунун кулагы 20 стандарт. 20 стандарт. Бою канча чыгат? Бою 90, уровень 90. Мунун кулагы мындай жанына дагы мындай жалпак экен, а? Ай. Акырын бааларына келели. Незе бул жерде мына сары кой бул 6 тиш. Сары кой 6 тиш айттык, ооба. Бунун боюн бул деле 80ден өйдө болуш керек. Чене өтүбүз. Бешентен айтып окшойт. 5 тууралуу маалымат бердик. Мына туйтабы точно мартта? Булар октябрда кочкор коюлган, буларга өткөндө айттым эле, бир кочкор койгонмун, кийин сатып жүргөм. Ооба. Ошол кочкордон туйт. Так, муну кое береличи, качып атат жанатан берилечи. Кетсин. Кош. Ошага кетсин, чошактан тарта алчыгын. Так, бааларына келе беребизби акырын-акырын? Бааларына келе беребиз, алды аркаларын так, куйруктарын так. Азыр кармап да көрсөтөбүз да. Карматка келем. Кармашта. Кородон бөлүп калган кичине. Так, калган койлор талаага кеттиби? Келинчем, биринчи ушу чоң кызыл кочкордон баштайлы. Канча сурап атасың мага баа? 45 эле сурап атам.
45 миң сом. Жақын бұт қолдарын көріп жоғын. Ya but kolun жоғындықтарына сөз жоқ туғанда мына көкірек баш құйрықтар, мына ажырама құйрықтар екен. 45 миң сом сұрайсыз, а? Бұл қошқарда кішіне арығырақ та. Бағыш керек екен біраз. Hem koya turan malı için bağlat da bunlar. Ha bunu kişinekeyçi? Bunu 40 sıra adam. 40 миң сом. 40 миң сом сұрады. Мұны чоң қаштандыч? Тоқты. Қаштан? Oşan 50 sıra adam oşan. 50 миң сом? Қиын ғой екен, а? Жақшы қошқардан қашқан ба? Жақшы қошқарға қойғанмын, жақшы қошқарға. Қандай? Қызыл қошқардан қашқан ба? Бұлар қара қошқарға қойылған екен. Қара қошқар. Қара қошқарға қойылған. Бұл қошқар мен базарда сатып жүрсем менен 2 жол алым сатылып, қысқасы бір тойлы ақшаға кеткен. Мен кішкене арзанырақ сатып. Мұнау мұнау тоқтычы? Құлағында номері бар. Номері бар, а? Ова. Бұл да жаңыл 2 тиш, бойы 90. Bunu 35'e koydum bağısını. 35'e. Bu boy büyük eken, ha? Boy büyük. Moyun, kulak başlar. Bu sarı koydu 20 min'e koydum. Bunu sarı koy 20 min. Bu tartı koydum da. Bu. Ha bu. Жақсы күндерінде. Ha bu özünüzün koyunuz bu taşına? Bunlar özümün ama. Ha bu tölді қандай береді bu koylar? Tak bunu sarı koy degende çoğurak yani bunun tuğan 6 tiş bolsa. Toğulu. Bodur kozu tuyut bu. Bu boyu büyüğüyle koşkordan kaçırış керек екен да, сонда жақшырақ. Так жоғындығы бар екен бұл. Бұл мындайлы қой оқшайды. Бұл мындайлы. Арашан емес. Аралашып шығып, бұшын бірдемкесі болып қалған да. Так мұнылар арашан, қалғандары. No arашан. Onu dele al gişer deseng dele olu смешный olup ketken de. Men eşi жаңы koylarım emelerimden. Так, bunu тоқты ал смешинді, ya? Bunu çoğun тоқты. Жоқ, бойы менен таң қалдырдым мен hiç. Baş kulak öte başkaça. Hem жақсы қошқар қойсаң, шулар жақсы қой tuyut da. Так, бағасын бір жол ұқтыңыздар мына. Çoğ sarı қошқарды 45 min dedi. Кішінекей sarı қошқарды 40 min dedi. Артында тоқтым 35 min dedi. Sarı koydu 20 min dedi. Bunu 50 dediniz bile. Çoğ kaçtan da? Koylar talağa gitti gördünüzler. Bularda satam deydi, bölüp alıp kalıp durur, şoğa bunu жалғызсырап атат. Biz Қарабалта шаарындабыз, экран астында номерлерге кайрылсаңыздар болот. Қарабалта шаарына жакынкы Новониколаевка айылы. Туғандар. Қошқарларды мен біреуден алып келдім. Екі қошқар ба? Өткен теңе мен мындай таныйм. Танышыл адамдардан, ошон үчүн да. Короосу кандай экен? Жакшы койлорду кармайт. Билген мен билем да эгелерин таныйм эгесинчи. Қошқарды алып аткан линиясын сурап көрдүңүзбү? Қошқардын линиясын сурап көргөм, бир экөөнөн эме чыгып калды. Сен айтпай эле алган кишиге айт дейт. Мына эмеге айтпайчы. Алган кишиге айт деди, Алган кишиге айт, анан тиги булда эле койду. Так, эми хотя бы ушу эки чоң кочкорду кармап көрсөтөлү, эми туттун байлайлы. Бул жака камап туруп, тутуп туруп көрсөтөлү. Айдап киргизеличи бул жака. Кетсин. Кайсын туталы биринчи? Кочкорлорду тутуп көрсөтүп коелу, а? Мына кочкорлорду тутуп көрсөтүп коелу. Ушулар жакшылап көрүп алыңыздар. Кочкорлордун алды артыны. Бааларын уктуңуздар, а? Кандай экен койруктар тартылып, бодуруп экен. Щетка жүндөрү го мына. Тап таза. Экөөсү тең. Мына каштандын куйрук баштары. Так, мына чоң кочкорду сүдүрөп чыктык. Biz daha biraz çarçattı. Çelkelerini gördünüzler. Jana bunu arık dedi. Arık. Buna iki kişi koçkor. Dene müçösünü gördünüzler, ha? Özünü açıkçası can. Şot kajin. Can iki kişi oldu, ha? Bizden de jardan olur. Kana toktosun çü. Oy oy. Жақсы көрінбей қалды. Açık koyun çıkın. Жап-жаң. Ол жаң екі кişi. Көкіректері мощный екен. Тұмшықтар мощный екен, а мынау оқы. Қармап тұрсындай. Шында қармап. Тұмшықтың жоғындығын қараңыздар. Көрсетесіз құлағына. Болды 20. 20 минимальный екен, да? Мощный қошқар екен мынауыңызшы. Ұрықтыға қоя тұрған. Так, байланышыңыздар, мойындары, жүннің тазалығы, құйрықтары, дене түзіліші өте жақсы екен. Biraz бағыш керек екен, да?
baksa jelkeleri tolup başkaça olup Bular kalat. hazır mындай эле азыркытан эле жем жеп турат да булар. Bunu daha aparıp kamay bereli. Kişine kozunu görsetölü. Кичине кармап чыгайлы. Кичине алдым. Кезектегі qozu çıktı. Da bunu maydın ayağı dediniz hele. Ооба. Кезектегі qozu. Kuyruk başlar. Bunu qozunu gördünüzдөр bunu. Kuyruk acırama kuyruğu eken ha? Куйрук ажырама. Denege tartılıp durат. Mına. Kör oldu. Moynundan karmağınız. Qozuga çıkar mına. Atak bul jaştık ele olbosa bul da öte zor qoz eken ha? Butların жоğunluğu, dene жүндөрүнүн тазалыгы, көкүрөк баштар. Жалпактыгын карасаң. Канча чыгат мунун кулагы? 19. Кана мына. Тишин ачпайбы? Тиши. Али тиш вообще кызгы элек го бул тиш али. Али дайын жок. Копросем. Плавник таза кылды да. Таза уруктукка жарай тургандан экен э? Тааныштардан эмнеде эле кошуналар, такыштар. Mesela tuğanlar mına 5 koydu görsettik. Gördüңүздөр. 2 qozu qoçqor satыкка koyuldu. Anan 3 koy satыкка koyuldu. Baylanışыңыздар. Daha koşumça soru olsa esine soraysыздар. Video жыйынтадык. Мындайым алып чыгып. Басканы көрөлчү, жетелесинчи. Ары кара. Өзүңүздүн 2 qozu qoçqor сатпайсызбы анан? Жок. Вообще сатпайсызбы? Жок, алар. Өзүңүз талаада да бар азыр, а? Жайып жүрөт. Bu taksırda bir 2 qozu qoçqor бар да, жакшы qozu qoçqor. Men көзүнүн астына кызып коюп жүрөм. Сатпайын дейт, ар келгенде сурап коем сатың деп. Атак, мына ушуларды колдонуңуздар туугандар. Жакшы qozu qoçqорлор урукка алып коюңуздар азырда даярданып. Жакшы тапкан көйлөр сурайт. Куйругун тартып турго деген. Карма. Жөн. Куйруктун турушу ушул да. Тарт кой. Куйрукту. Мына куйрук деген туугандар. Болду, биз видео жыйынтадык. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө.